Rushyashya News. Don't miss. Reka tubasuhuze mwese nshuti banywanyi basomyi beza b'ikinyamakuru Rushyashya News. Ese mwibutse gukora subscribe, share na comment ndetse na like. Uyu munsi tubazaniye inkuru ibyo mutamenye ku buzima bwa Ingabire Victoire Umuhoza n'umuryango we. Ingabire Victoire wigira umunyapolitiki kandi yaramunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside yavutse mu mwaka w'1968. Yiga amashuri abanza mu cyazo ari ku Mende Butamwa muri Kigali ngari. Ubu ni umurenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge. Ntabwo yigeze abasha gutsinda ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Ibyo rero byatumye atiga amashuri yisumbuye ngo akomeze na kaminuza. Nyina wa Ingabire yitwa Dusabe Tereza, wari umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Butamwa kuva mu mwaka w'1979 kugeza mu 1994. Yamusabiye kujya kwiga imyuga mu kigo cy'ababikira b'abene bikira cyitwaga Centre de Formation des Jeunes mu cyari komine Gishamvu, Perefegitura ya Butare. Ubu n'umurenge wa Gishamvu, akarere ka Huye. Muri icyo gihe icyo kigo cyoborwaga na Seri Dosta. Ingabire yahize imyaka 4 maze ku ya 4 z'ukwezi kwa 6 ahakura certificat mu by'imyuga, kuboha ibyibo, uduseke, kududesha icyarahani no gufuma ibitambaro. Iri shuri ni ryari shuri ryisumbuye nk'ayandi. Ryari shuri ababikira bashinze bagamije gutegura abana b'abakobwa ngo bazavemo ababikira, ku buryo abenshi mu biganye babaye ababikira. Bityo rero iyo certificat ntabwo yari yemewe nka diplome, ku buryo bamwe mu baharangije baje gusubira mu ishuri ngo babone diplome. Burya rero ngo ntawubura ubwenge hose. Muri iryo shuri mu banyeshuri 40 Ingabire niwe wabaye wa mbere. Nyuma yo kuva Gishamvu nta handi hantu hazwi Ingabire yaba yarize. Nyamara n'ibyamubujije kubona akazi muri Minisiteri y'Imari muri serivisi za douane. Mutise byagenze gute? Nyina wa Ingabire Dusabe Tereza yari inshore kizwi ya Dr. Akingeneye Emmanuel, wari muganga wihariye wa Perezida Habyarimana, ndetse babyaranye n'umwana w'umukobwa witwa Ineza Regine. Akaba ari we rero wafashije Ingabire Victoire gushaka diplome ya AD mu buryo utemewe n'amategeko, nyamara atarigeze yiga secondaire. Ni nawe kandi umufashije kubona akazi muri iriya minisiteri twavuze haruguru. Nyina wa Ingabire yamubyaye nta mugabo uzwi babana. Yamubyaranye na Gakumba Pascal yigeze kuba burugumesitiri wa komine Kibirira. Ni nako byaje kugendekera Ingabire Victoire kuko yaje guterwa inda n'uwari veterineri wa komine Butamwa ari we Rini Muyizere ukomoka mu karere ka Kamonyi. Ariko kuko nyina yarazaranye n'ibikomerezwa birimo Dr. Akingeneye, uwo veterineri bamutegetse gushyingiranwa na Ingabire Victoire muri 1989. Nuko babana gutyo. Ni nayo mpamvu byamworoheye kumuta mu Buholandi kandi arwaye akigarukira mu Rwanda ngaje muri politiki. Nyina wa Ingabire Dusabe yabanje kuba mu nzu y'abakozi ba Centre de Santé, aza kwimukira mu nzu ye. Ababanye nawe n'abakoranye nawe ngo yari umugore w'umunyamwaga cyane, wakuze kugirana amakimbirane n'abaturanyi be ndetse n'abakozi be, ndetse ku buryo bajyaga banamushinja amarozi. Mu mwaka wa 1979 uwitwa Bapfaguheka Apollinaire wayoboraga ikigo nderabuzima cya Butamwa yarapfuye mu buryo butunguranye bw'amarabira. Bivuga ko ari Dusabe bamuroze kugira ngo amusimbure ku mwanya w'ubuyobozi bw'icyo kigo, ndetse kuko niko byagenze ahita amusimbura muri uwo mwaka kugeza mu 1994 ubwo yahungaga. Bigaragara ko mu muryango wo kwa Ingabire nta numwe wabashije gutsinda ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye kuko no mu rumuna we Ineza Regine cyamunaniye. Mu gihe Ingabire akomeje gusaza imigeri ngo arakora politiki yuzuyemo amacakubiri, haribazwa uburyo umuntu nk'uyu ukoresha diplome atatsindiye akaba afite nyina se ndetse n'umugabo we baregwa ibyaha bya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, nawe ubwe akaba yarakatiwe n'inkiko kubera ibyaha birimo by'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside. Yazayobora igihugu ntagisubize mu icuraburindi cyavuyemo. Ingabire ararota ku manywa y'ihangu, ntazi ko politiki yagereraho yarangiranye na MRND ndetse na CDR. Kutabona ibintu kimwe n'ibyagombye guhindura abantu inyeshyamba no kubashora mu bikorwa by'iterabwoba kenshi bitanabaguye neza. Ubwanditsi bwa Rushyashya buzakomeza kugeza ku banyarwanda abanyapolitiki bagambiriye neza, tubashime, abashaka kutwangiriza isura y'igihugu nabo tubamagane. Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano utuzura igituza. Ngiyi inkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News. Don't miss.